paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay quarantine ka kagawad, tanay. Nagbiyahe ka, manipod iji bagyo. Wen, Kapitan. Ay di mo pa ilalok-lokat ang titirsinam. Sa dino nga'y ti paggatangan dagiti tattao. Ado di ta titirsina. Na, awanan ati paglakwak. Ano sampay lang nga? Tamanumit lang ka aldaw. Ay, wen na, Kapitan. Saan ka pa ilang ag-duty di barangay ho? Marikuanang, lukatamon aday to'y tersinam. Ano to yang? Ah, Talaga saan nga glukat ni kagawad ko anang ditatersina na? nay, apay asan, gumatang ak kumakay sa anak met nga umutang. Nakakwarantin ni kagawad. Anya, taapay nga ag-quarantine. Nagbiyahe nga main. Apay nga min nga agbiyahe-biyahe. Na? Abay nga akas lang makaungat kamay. Sa dino ngay nga ron ti paggatanga kita. Nagadua tersina dita. Ay saan? Diyak kayat ije sa bali at tersina. Tabay asaan katagpada mo ti presyo da. Saan dak nga ron apautangan? Nagkunakan ka nga i-quarantine mo ni Marikuanang. Iso ti paganurutan dito barangay. Ano nagbiyahe ka iti adayaw? Nasken nga quarantine ka? Sa dino ngay nga ron ti paggatangan ita itinalaka-alako. Adumat di ta tilako analaka. Adumat ti daduma di ta tirsina. Oh, Gam nalaklaka dagiti lako ni Marikuanang. Matawaran pa'y. agtawar ka mo't iti sa bali at tirsina. Ay, adapay giveaway na no gumatang ka iti dua. Ay, ura niya pa iti ibagbagayo. Nasken nga quarantine ni kagawad ko nang. Ay nainteng. Amin tayaw. Apiktadaw gapo iti kastangay naramid mo. Ay, di ka na nagpampanunot ma. Lastog kahit nga minday ta kumpare ka kapitan. Kunamla na sino nga ginlalayng. Kuna na siguro akat umado ti butos na. Ha? Oray pa ibitin da kaya poonti inabuos alang ka. Saan kaun nga ibutos day ta kapitan? Ay na di mo pa'y panunutan day ta butos-butos ta adayo pa'y. Manupay atawon. Anya ngay nga ron ti panunutay. Ay na, awan ka nintan. Ako padasem man nga men, ti mapan umutang ija sa bali at tersina. Sumungsungad ak pa'y laeng akit pagsasawan da kaun. Anya? Ado nga min ti utang kaw. Ay, mangibabain ka, tuyang. Ni Marikuanang, uray ado ti utang ko dita tersina na. Pautangan naklat ka. Wen ata kumarim gayam. Ay! Ha! Ay! Ha? Adan na panunot ka. Tapno makaalak iti lako ni Marikuanang. Ha? Agan undermod gayam day ta panunot mo, tuyang. Ay, siyempre Ay, ada sukit mo dita. Ay, ada. Ala, ingkaalaan, tamapanak ijay tersina ni Marikuanang, itamot lang. Ay, aday ta, nasukit kon jay sa nga supot nga asayin. Hey, sukitat pa dyan nakasupot paminta. Tapno kumpleto ti pangrekadok iti sidaun mekin ni badong kao. Nalagdakat na iti sukit ngayon naramid ni Nakastag sukit itilako, Mare. Marikuanang? Ti kunam siguro. Saan ka akit kitaan? Kabayatan ti panagsuksukit mo dita. Kunak man no naka-quarantine ka, Maray. Kawam mate.
Adak mo talaga diti unay. Apay nga ron ngagsasao ka ngay no naka-quarantine ka. Na, apay, may parit ayatag saaw no naka-quarantine. Kasano nga no naakaran na kun iti sakay. Mapay ngamin nga umay kag sukit-sukit iti lakaw. Sa anak ka ngagtagtagarain nga oray ibusam amin na lakaw. Anda ka mat dito yung warti barangay haul na natuyang. Ay na, itayak pa'y dito'y kwaraw. Abay aya. Anya ti umay mo alain. Kaya't ko akasarita ni Kapitan. Adda, Anda, kalkalpas ti sisyon da. ibagam taddaak, napatag tibagak kwa na. Umunag kalatan. Awan ti isa ang may, Kapitan. Data ti ibagap. Ay, problema pa. Ay, data. Una, tabasol mo. Apay nga ipabasol yung amin kanyak no awan maisa ang yaw. Di trabaho kayo. No saan mo kumapinag-quarantine ni Marikwanang? Adda kumapagutangak iti kanon may. Anya? Di mo la pinanunutan, ama apektaran kami iti daytangay naramid mau. Na. Numaunat kami iti bisingkin ni Badungkaw. Konsensyam. Yay. Al-alyaan da ka. Apay ti ko nam sardengan da ka. Ha? Na. Kwarog! Abay ang kay. Ay, yalaman iti sa nga salop abagas ni Marituyang ijibalay. At kasta Kapitan. Na. Wala, saan da kan nga al-alyaan? No kasta, ti kinasingpet mo kada kamay. Ay! Chip, ninanatuyang dayjay. Lumabas dito'y paradaan. Damahagag man o sa dino ti papanan na. Nanatuyang! Sa dino ti papanam. Dita Tersina ni Kagawad Kwanang. Abay nga daigam mo akas lasukit. Mapankan samot agsukdal iti bunga ti mangga. Ay saan? Anya nga nga ro ti sukita. Ay, secret. Jack ibagbaga. Sige Indakaon tapno ado ti masukit ka. Chip, paliiwan taman ninanatuyang no sa dinot mapan na pagsukitan. Ijay matgayam tersina ni Kagawad Kwanang tinagsukitan ni nanatuyang. Unya raw. Nagado ti nasukit na. Ne, apa akitaan na nga iti kasta, Chip? Saan ka di kayat mau ti pulutan? Una, Kayat ko mati arap. idi payla ang kalman apag sarsaritaan taday ta, Chip. Ingka matan mangalay ti pagsukit ta. Anya? Darasam, sakti makamaw. Bilibakan ka, Chip. Talagaan nalaing ka nga agpanunot. Nalay nga pa'y ngagsukit. Addan inuman ta nga arak. Kan pulutan a sardinas. Mayat gayam no nakakwarantin ni Kagawad Kwanang. Nakaturog pa'y idi napanta nagsukit itilako na. Ni uncle ko ti lumabas dito ayan ta. Aglamang ta, Chip. Agdumog ta, tapno saan na ta makita. One, Chip. Apay, napanan ni Kwaraw. Adala ang mat dita paradaan daytay. Bili na kumaamapan agronda inton rabi ay. Adda siguro pasaheros na anapan na intulod. Naskan nga agrondada. Delikado ti panawod itan. Adon, tagtataka. Marituyang, narigat mo ti sasaadan ita ni Kumarita Akwanang anya. Un nga rod maray, agasam, manunga aldaw nga quarantine. Saan na makalakaw? Un kasi talaga. Kat, sa dino nga ti paggatgatangam. Sana agumat gatang maray. Saan kan agumat-gatang iti kasapulan niya? Mapanak ag suksukit ijay tirsina ni Marikwanang. Anya? Mayat maray, naglaka ti mapanagsukit. Masukit mo amin na kayat mo. Na, apay, saan na nga iparay? Idi damaw, agin paparit pa'y mo't kanua. Ngam idi namin dua, saan mo't tinagtagtagaray. Apay, Mare, adda pagsukitan iti tersena na. Adda, kayat mo akita. Saan? Sa anak nga interesado. Oho, di ka man. Umay kakitdeng, ta ipakitakan ka. Saan nga, Rod?
Dakes ti kasta nga aramid. Mala, panawan ka nga rudag. Tamapanak manen agsukay. Maray, mabitlaan. Apa ay maray? Umay ka mat agsukay? Saan? Kita aglaang no kasano ti panagsukit mo. Maray, nakita mo di pagsuksukita. Kasano nga ti agsukit? Naglaka. Dayto atid asukit ka. Kita no kasano ti aramideg. Apay, saan nga mo ni Marikwanang ti kastengar aramida? Amo na samat. Nakaturog. Kasla nakariing may. Nakaturog kunaken ka. Umay ka, tapadasam mo di agsukit. Sige man. Padasak man may. Anya ayati kayat mo asukitan maray. Diyala ang pumada ni Inteng. May ibus nga minan ti pumada na kay. Day talang? Wen, Maray. Narigat mo't no agsukit akpay iti sa bali alako na. At damit pumada ka ginatang mo dungog. Aywen tapno saan asugargar day tabuok mo. Nanggatangam nga. Ha? Kit nakarikip mo titersi na ni kagawad ko nang tanaka-quarantine. Iso lang ayat aglaklako iti pumada dito barangay tayaw. Iso lang matiyamok nga dala ko na. Kinadapay la ko na ajel. Adula amin. Amom amin dagita. Wala. Sakti kapitan. Di amok amay. No asino dagiti aglaklako iti pumada. Papa naman, tay. Tita balay da marito yan. Mapan ka di makichismis? Saan? Adala ang pangawisak kanukuha na. Sige, mapankan. Tadamot papanan minton madamdama ka dagiti tanod ka. Marito yan. Maray, adda ka? Wan maray, addaak. Apay. Umasidig ka, taadda ibagak. Ay, wan maray, umayakaw. Anya ti ibagam? Adda jay pagsuksukit mo. Taapay maray. Awan ngamin asukar kan kape, may. Apay pailaang anas kanaya rasas mo. Wen taamangan numangag ni Badong. May samot day jay. Kat no iso ti mangibabaon kanyak amapan agsukay. Sige, intangar mo din agsukay. Sige maray, basid langin, masukit nun tay may sasupot nga sukar. Dandanin, Maray. Ay naglakam laang anasukit jay kape. Wen tanalagaan. Di ba nang? Ano to yan? Anya teraramidan yun diti tersina ni kagawad ko anang? Kwarag. Maray, itulin mo pailaan day tanasukit mo. Saan yun nga idulain? Amok teraramidan yaw. Saan nga amaw? Kat no agsuksukit kami mat kadagiti tanod ko iti arakan pulutan. Kung ayaw siguro ada kayo lang ti makamong agsukit Awanan, Marituyang. Nabuking tan. Darasin nyo kiday. Tagsukit kami mait. Sugit kami ti arakan pulutan, may. Ay na, makariing tuki din ni Marikwanang. Nakaturog day jay. Mala, darasin nyo kiday. Tagsukit kami mait. Ang damat gayam kapikan asukar. Kung naman na ibaws. Impamuspusak Naglaing kan at talaga dungaw. Apay, anya tikit kita di ta kalendaryaw. Malpas gaya man ti panag-quarantine ni kagawad ko nang intun bigat. Nasaya tap no makajutay. Kanya nga ti marik nam ita kagawad. Awan mait, kapitan. Napigsaak mait.
Sigurado ka? Wen, kapitan. Di mon sirip-siripan ti agong ko. Tawan sakit ko. Aya. Ang adanas kan abayadam, kapitan. Ha? Anya day ta nakalista ngay. Kita agman. Aday ta. Kape, asukar, pumada. Apa dagitoy? Basit pa'y kidi day ta, kumpara ije inlista ka sinuksukit ni Marituyang ije tersenak. Anya? Nagsuksukit ni Marituyang itilakok, oray nakarikap ti tersenak. Nagalasan nga aramid day ta? Idikwan, si marunumat nga imay nagsukit ni Kwaraw, kantay kadwa na atanaw. Ay. Nagdakasain. No kasta? Inlist-listam. Aday ta, nakalista amin Nagadun? Ay, sus. Arak, kandilata ti sinuksukit da. Yay. Kadagito'y nauding aldaw apan nagkwarantin ko, kapitan. Naggigiddanan nga imay da Marituyang maribanang kankwaraw. Ay, magibabain da kita. Damo da siguro nakaturugak. Ang inlistak amin ngayon nalalada. Iso nga singirek. Amin da kita, singirek, kapitan. Ala, singiram ida. Sana mabalinda ta nga inaramid da. Ay, ginundawayan nyo ti panag-quarantine ni Nanakwanang. Ay, agbayad kayo, kwarog. Nanatoyang kan nanabanang. Taday tangay naramid nyo kat saan anasayaan. Panagtakaw day na. Ala, sige. Didang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.